ngasi ayu phong ki ba tongan ba manipuri sifong sing digi amasum thok ki ba thodo wa thok sing digi maru ai bi pauk sing khonga charaga manipur top channel gi mekai digi ma'am da share tawzi ahan bada home isolation na tawba ya ba sing ma'am da thamnakli ma'am punna khangmin se adugi mati ma'am na khangjin bada kana ba content amani di khanjai ma'am gi su mo chungja shoidana phongdok piram moina manipur top channel gi mekai digi ma'am da thamjari adom na kari karamba section tharang sing masum lokhat pa ya ba gi habi dugi matang da ma'am da share tawzagi COVID के अनी सुबह वेब की लाइना ना नारब अनाबसिंग लायेंग बदा एक्स-रे लौदना ब्लड इन्वेस्टिगेशन तहौदना ऑक्सीमीटर येंगलगा सोकहली सोकहंदी हाब लेप समना हारबदा ऑक्सीमीटर ना इन्वेस्टिगेशन ओइरबदी सुनदब मोंगनि हाब वाफम थोलकपगा लोइनना होम आइसोलेशन तौदुना लाइब मतमदा तौबु याबसिंग सु थमनगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC अमेरिका अमसुम All Indian Institute of Medical Science AIMS na piriba guidelines sing ashi gi mathakta malem gi akhang ahi sing na pinariba mot sing gi matangda medical profession da leiduna lenga ki thabak toramba amadi tawriba senior doctor kharaga wari sanabada manipur COVID-19 gi ani subu web ki sathiraba leina asi thengnabada sathariba layong asina sumdaba khara leibigi wofam thamlakli Doctor Singhai COVID-19 की अनिसुब वेब की लाइना आसी यामना सथीबा खंगहौदना सथीबगी सांग सीबा यावना हेंजिलकपा अदुगुंबा लाइना अमने मरमसिना लाइना आसिना नारबा मी अमसुम लाइना आसिबु थेंगनरिबा फ्रंटलाइन्स वॉरियर सिंग पुनमंगना लाइथोकपा यादबने इसम समना मसा नुंगाइरक्त्रे हाइना COVID-19 टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरमबदगी हॉस्पिटल पुखलगा CT स्कैन टेस्ट एक्स-रे नसिंग लौरगा येंगबदा लोइना क्लियर ओइ Infection karisu laiti haina mayumda puthururaga nomanida khanghaudana sathirakpadigi laikanaba ngamdana laikidaba yauri haina phungdoraki kanagumana masa nungairaktabadigi covid test tawbada positive oiraba singnaba natragana masana satlaga covid test tawbada positive oiraklaba amadi maduna maram oiraga home isolation tawrabadi oximeter na oxygen gi situation yengba sada maudraga taruk lairaba natragana normal da lairaba hek matungda mahakna lairiba ka dugi manungda minute taruk walking satlaga khudakta amuk hanbada hana lairiba sang adu natragana adudigi hengatna lairabadi covid ki complication karimata laitri haina logani haina doctor singduna su phungdoraki yamna ma khangjin ba kana ba point kharani map amasum karigamba oxygen gi situation aduna hana laikiba sang adudagi minute taruk walking satlaba matungda laiba sang aduna hantharaba covid ki complication laglagani haina launai haba wafam thamki karigamba covid positive oiraba layong lairaba ka manungda minute taruk walking satpada oxygen gi situation asi hana lairambadagi hantharabadi mayamna blood minor haina su khangnaba anticoagulant therapy hairiba makhal gi layeng asi yamna thuna khudakta haugadabani haina so akhang ahi singduna phongdorakli anticoagulant therapy hairiba layeng asi da sijinariba hidak asi makhal anini amana injection LMW hais low molecular weight heparin amasum decadron hairiba steroid ki guli asini amasum injection LMW hais hairibi hidak makhal asi ahanba web ki covid ki numit tare ni lerega kapnarami haiba wafam thamladuna ani suba web asidadi numit humni marini gi manungda kapnaba akhang ahi singna motpi aduba ani suba web asina yamna sathirak asina hek khangbaga injection asi kapnai haina phungdoraki decadron hairiba steroid goli asidi numit taruk tare ni da pinai amasu masigi mathakta zinc vitamin C vitamin D saba toina manil singkhatpa amasum corexidin natragana betadine sijinaraga khanau tengbana singbasu tawbiyai amasum injection LMW hais amasum steroid goli decadron sijinaduna sathaba anticoagulant therapy sina miyoi kya covid gi kanbangam khre haina so akhang ai sina phongdorakli anabasing hospital matam sana yobungamde thengna yobugi mathakta hospital phamung laite asigumba phibam asida covid positive oibadigi home isolation tawraga lairibasingda kanagadaba oirabadi anticoagulant therapy asi sathaba yai haina palladuna therapy makhal asi kanagadra kanaroidra haibasi medical expert team ama semlaga athubada yengsinhanba yai haba wafam doctor singduna thamnakhi
कानागदब ओइरबदी डिस्ट्रिक्ट नत्रगन असेंबली constituency sigi oina consultant thambiyai haina paladuna consultant aduna home isolation leiribasingda advice tawbayai panmayabadi ngarang chief minister n biren covid patient singda ivermectin tablet pijanaba state technical expert committee ayaba pire haba wafam phongdokladuna tablet asi covid ki ahanba web matamda doctor singna prescribe tawkraba tablet ni haina su phongdokhibani oxygen saturation ki level ki matang JNIMS ki masak naiba doctor amana hai karigumba oxygen ki level sada maudra gi hantaki batarabadi hospital satringa gi mamangda long na hipagi mahutta up na hiplabadi level adu hengalakani home isolation tawduna leiba miyoi singda steroid injection oina kap amadi sabagi matang na palladuna mamangi ahanba webta home isolation tawduna leiba miyoi singda steroid injection oina kap natragana goli oina pijaba matamda atopa thoidokpa hidak thadrabasu matomda phajakiba yawi haina su doctor aduna makhatana phongdorakli adu mamsigi content myamna tukimati kanai khanbiragari sunja shuidana video sibu share to birama masu myamna मैम मोचु कमेंट बॉक्स थम्बिरम मोहान मणिपुर टॉप चैनल की मैकेडी की थमजरी अमस मखासा थरक पोइन अतोप तेंतक मरुइब पाव खरग मैम ने थमजगी मैम ले फुक्ता मिनसी मखासा थरक पोइन अतोप पाव मनम रिम्स द कोविड अनाबसिंग संद्रे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स हॉस्पिटल कोविड का अनाबसिंग संद्रे अहेनबा ऑक्सीजन सिलिंडर अमा फाव लेत्रे रिम्स तकी फंबो ऑफिशियल ओइब पाव गी लिखुन अमना फोंगदोरपगी मतुंगिना कोविड अनाबसिंग गी दमक्ता खाक्तुना थमलिबा फमुंग मसिंग असि चामगा तरागनि थोइनि फमुंग चामगा तरागनि थोइ एसिगी मनुंग कुनगनि पाना कैजुअलिटी दले कोविड अनाबा पुखलकपसिंग हाना कैजुअलिटी दा थमलबा मतुंगदा दरकारगी मतुंगिना मिंग चलबा वार्ड थजिनबनि फमुंग कुनगनि पा लेबा कैजुअलिटी असिदा ngasi फावबर कोविड अनाबा निफु हेना लेरे मसिगी मथता कैजुअलिटी मपाना कैजुअलिटी चंगनबा एम्बुलेंस मनुंग ngaiduna leiba अनाबसिंग यावरि मसिगी मथता ऑक्सीजन गी अवार्ड पयामना लेरि हौजे अहेनब ऑक्सीजन सिलिंडर अमा फावब लेति हैना पाव लिखुन असिना सु फुंदोरखली अमसम कोविड के अनि सुपर वेव ना नारकलिबा अनाबगी सांग असिगा मसिबु लायेंगनब रिम्स की लैजरिबा रिसोर्स असिगा यामना साथीना खेनरे हैना पल्लदुना मसिना मरम ओइदुना कोविड थेंगनब लैरिबा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सिंग अमसम खुसा लोइना पुनसिनबगी फिबमदा लैरे हैबा वाफम पाव लिखुन असिना मखाताना फुंदोरख अमसम अमरोमदा रिम्स तकी हौखरगा लंदन दा प्रैक्टिस तौदुना लैरिबा डॉक्टर बिसोरजना रिम्स दा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा खुदोल तमलखरे सुवाइरि रिम्स दा कंसंट्रेटर खुदोल तमलखपा अदुदा डायरेक्टर डॉक्टर शांतना बिसोरजित अमसुम हाकी कंबुबु थगतपा फोंदोखिबगा लोइनना मसिना अनाबा मयाम अमदी मथौ ताबा ऑक्सीजन फंगनबा ngamlagani हाइनसु मखाताना फोंदोरखि लोशिलकपोना अतोपा तेंतकपा पाउंग तंग मैमना थमजगे सेंट्रल अफ्रीका की मनुंग चनबा कोंगोदा पुलिस की मयोक्ता काय हेनबा खोंजंग चंगसिन की मियोय कुंत्रा सिबिगी सेराक पिखरे सेंट्रल अफ्रीका की मनुंग चन लेबा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगोदा पुलिस की मयोक्ता काय हेनबा थबक थवोंगसिंग सतकिबा मियोय कुंत्रा की मथक्ता नोमुगी ओइबा ट्रायल सथरबा मतुंग सिबिगी सेराक पिखरे हाइदि इस्लाम लनिंग चकपसिंगी ख्वाइदिगी सेंगबा रामदान था लोइसिनबा नुमिता एंटी मुस्लिम ग्रुप खरना कोंगोगी कोनुंग किनसादा थमजिलक्तुना लाइनिंग लाइसोनगी थबक सथरिबा मुस्लिम सिंग अटैक सथरखि थावोंग अदुबु कंट्रोल तौनबो होनाखिबा पुलिस की मयोक्ता एंटी मुस्लिम प्रोटेस्टर्स सिंग अदुना सई अमदि नुंग सिजिनदुना अटैक सथरपदगी पुलिस पर्सनल अमसिकी मदुगी मतुंग अहेनबा पुलिस फोर्स थमजिलक्तुना थावदो अदुदा चेनरंबा याय हाइन सिंगदबा मियोय क्या फगतखि अमसुम हौखिबा इराय नुमिता फगलबा मियोय सिंग अदु लोकल कोर्ट अमदा पुथोक्तुना ट्रायल सथखि कोर्ट अदुना फगलबा मियोय कुंथ्रादी चपचाना मरा लेरे हाइना प्रूफ तौखिबगा लोइनना मखोय कुंथ्राबु सिबिगी सेराक पिखिबने हौखिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा अहुमदगी हौरगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगोदा मियोय अमता सिबिगी सेराक पिदना लाखि सिबिगी सेराक पिबिगी मुहुता पुंसी चुप फदोक पिबना लेबा अदुगी सतनबी ओइना लाखिबने दबो सगोलसु नुमित साथीबा का हेनबा थवोंग अदुना मरम ओइरगा मखोय कुंथ्रा येनबा यावदना सिबिगी सेराक पिखिबने अमरमदा किनसासा पुलिस सिपना फोंदोरखिबना थावदोदुना मियोय निफु हेना सोखि अदुगा कुंथ्रागा मंगाना पुलिसना फजिन्दुना थमखि हाइना स्पाउसना मेक्सिंग फोंदोरगनि दुमा हजिकुनदि मतांग स लुसिनजरगे पथोक्तगि सोखिबलान कि के यावसु म्यामना पिगिनि अनोबि पाउलरगदि अपडेट पिजरकेन थैंक यू